Tsali Kriwade hita Thabua. Tsali Kriwade hita Thabua. Medoselhou
Tsali ku Kresedi hidia Pfhe. Tsali ku Kresedi hidia Pfhe. Diekepu
Kepenyofus rofuzo, mu poroshoya kejame, rofu mu kethonu reshomorosho. Jesu Christa urhakeleuzanu, porosho keba bete kelusiawe, tie Pentekost mu kemesarofu nkoze kebaubu bete chathabie, ketho mu rofununu nipu rosho kelietse tiene. Enoli Sorhievinuo, Associate Pastor, nipu dise Thejasenuo. Ugo pete keze Mechü Tsali ku Krüta sere die tsebe nipu tselene Krüta sere die Tsali Krütanye enoli Kekhriesanuo mu eno Neikrutuo. Sapu Diekepu Ketherü putisilido, Kethodie Kephrü enoli Pelesienuo Ketholese enoli Keneiü Ketholese Kechakechü no Medoselhou ugo Dikon, Mepfhüo ili Thejasenuo Kire. Nipu die Prebiegazasagidu, Joel tute Keneiü Kuso Mepfhüo sere Keneiü. Joel tute Keneiü Kuso Mepfhüo sere Keneiü. Uke penyofu rufu rukesha. Siro kenyota arufu rupie che pupetegi sheduo. Nyenyo tefugo mu tenugori shedze die putuo. Pichego bemaduo. Jiu Kekhriesanuo jemho nguduo. Siro saki mediegeche tefugo jiu tenugo giri arufu rusheduo. A Dikogi mu gijunu zasi che bekesheduo. Tezie mu mi jiu miku kemeriegeche bataduo. Niekiu zitaduo. Mu kre tezie me vitaduo. Jehovah tisoja kemeriegezu kevorm hodze. Sitze ke hupuri Jehovah za kekelemie kelaliduo. Kekhriesanuo Jehovah pukeshemhe. Zion kijutugi mu Jerusalem nu takelieko duo mu liekelieko donu Jehovah tuo kekelieko duo. 这个做。Johan tute Kerüsuo kusuku pengu nunu kere pengu. Johan tute Kerüsuo kusuku pengu nunu kere pengu. Kemesa rofem hatro.
A Shetsenu Mhakechüko Nyeko Pumo, Kekhriesanuo A Nyeko Zetuo Zotsela, Deri A Chewe A Kechakechü Ki Votatuo Bate, Siri Nyeko Miepuri, No Kirapuo Votiaga, Idi Aketo Mozolua. Deri A Nyeko Ki Mhakechüko Pukeshela, Nyeko Nu Kemeje Pi Bate, Siri A Nyeko Ki Dieto Puzotuo. A tuota ketsu we Nyekola kevizo, Kekhriesanuo a tuota mo liro, tu kepelio Nyekoki forlielho. Deri a tuota liro, a po ketsepie Nyekoki shituo. Mu po foro, poe kizu kepuma, mu kemetho, siro kepejo ze ta tupie kie shituo. Kepuma zesu uko apele kemola, kemetho zesu apu ki vota ketuo, mu nyeko angusa mota ketuola, kepejo zesu kize hao kedu pejo pie ba ketauzo. Acheri Mhakechüko Nyeko Ki Puketuo Baluo, Deri Nyeko Che Sokof Kekhralielho, Siri Ketho Fu Vorkeliki, Puto Nyeko Cha Tapie, Ketho Ketze Kenu Shelituo, Pue Puto Pokelenu Mhapumone, Pue Rene Keleko Pie Puto Zela, Mu Pue Tishe Mhache Vorketuko Pupie Nyeki Zoduo. Po abu zaye chetuo, Kekhriesanuo po avieko pie nyeko pesi pengusha kedola. Apu vie petese aviezo, sela po avieko pie nye pesi pengusha kedo, apushezo. Nipu Kekhriesanuo chadwe. Hey, kama Sorhie Nipu Jehova. Nipu Pfhe Thorwe, no, ke Sorhie, Nyonyon ke Peleme Hachoha Ted Debo Tse. Yekobu, Mengu, Ntejamengudi, Mpinu Vor, Nroshutio, Mpinu Keller, Hakopetekola, Ntsemum Pfhewe. Theha Tisojake, Jaki Zula, Hey Nipu Tisojake Jat Tobuwe. Jésus Christa ke shepenza wadi tigi sekatashe we tukepelio ke kripo kapye heko tstios musus ke chache heko zetu tiodi prapye ke tiu sus heko kivor temye ko kivor nke huko kivor we tieti sojanya nyepu ke sarufu kizano vor katati sojawe nke pelemie ko Sasa femu merutudi Nipu noe pie ukotsa Thierry Mhakechüko heko zetu tiodi pie heko tsakasa sasala nse mpejiwe Nipu he kama sakpo Nipu no kama saropo pie heko tsasaro heko ke kongulidi Jerusalem nuri Judea petenu, Samaria mokizu petenu ri njaputsovotu di no ke kosete devo pien kapelemia tsasa. Yeko tiesa chayawe anyepu nkapelemia petebu kama soro poke ko muliche tieti soja harizedi temebu unu krpian tsaliche nkinu ke ko muliche hey nyepu no yeko krosache Yeko kame saropu ke ko samaro no ndieno yeko kipuseru ke hupuri Jehova ropu ni kamo mie semie po viemote isa Kethodie dikata vie po mieru nyepu no japie nkapele mie petetche mie petebu ropu kitsa Ketherü kame tsleche yeko ngume jeseche nke hu ha kro dike hupo Nipu nke hutsa prapete kobu keme sarupu ke kungulidi hey ke kosa sedi Liezietsu thale ke vi no japye nke hutsa prapete ko tse hey nipu heko no shovo ke tuno no njaputsa ke to pete ko sedi nzayetse leche ke to Diesevordi heko ropo vatsa ke to kityo Sorhievinuo tsepe ko tse Kasi ke lebe potsdi, bobong kinum hasi ke leko, no susame zapie,
Bobu sedi nyonyokoro tsasa nyonyokoro Pfhe kevi jabe po tsasa po tsepe kosache. Boza Kekhriesanuo katsokono injapu tsasa tiodi udo zip vorga bape teko sedi zatsepe jaliche nyepu miepuburi po chapo zanuno sherdi puti sewa heche. No peteko tsepe kule mo peteko japugino no japen ke hutseche. Hei nyepu heko nke hutse katsa. Ye kromepo nke hutse propo. Tie kizahu zeka kokatari heko sasa side. Nyepu heko chaya no japya kikru tsasache. Heko haiketyo. Haiketsu zeka seketyo. Shi tyuzo deri nyepu heko. Haiketsu po heko kivoro tse tsabadaya mo no kikru ringume jesache. Chiu nyepu ne tomye. Wodi haha me zasaketyo. No kekopya tsasache nyepu. Njapu tsakasano. Ndeko sedi zapu tsakasa. Hao ke sekasano. Temi ropo ke krar tsasaliche. Temi ko heko nyepu. Wo kravadudi ke sheze ke sedatsa ke kraniya. No heko ngume jeche. Temi bu wobadi mvajo mokatula. No tiong kitome ko netome ko sedi. Temi ropo pechope rosele ke vi jasache. Ane pu shiro. Ye nyonyo kenye. Oties no. Theology preledi. Pas lekasa. Theha convocation batiodi ukonigaza heko sasalari nsempe jewe. Hini pu japya temya ke kratasadi temya ke krabun kinu masilimun diego preledi sevordi njaputsakele temya mhodzano njaputsakele te japya heko nyonyoko prozabyo tokoretsamo prelegatamya ko krusadi soko sedi ke hurapuri nzatsapa janke ditsapa jaliche. Ye kubu kepe krodi Liezietsu thali ke vi ke komo teja kapion ke hutche nke hu ha ye pu krodi ke hu butsakaba no hau gino nzaye tsliche kalagali jishuza no chaswe amen.
Viphretuonuo, Bazhakese, Kethodie, Ketherü, Kephrü, Belho, Mhakechüko, Thekha Tsali, Mhakechüko, Keretsü, Ketholese, Thejasenuo, Pfhe, Krüta, Sorhie. Kemesa rofe kevor, Pentekost javor Liezietsu, ugo bete kezevo Thejasenuo. Ru mi temie kemhete kezavo ugo Mepfhüo Viphretuonuo. Ski Dikon seye bete nunu nananu Bazhakese Judamie vor Jerusalem no huba. Sidi ungo tofe dishe Diekepu keba hako bete Galil mie zomome. Parthia mie, Media mie, Elamet mie, Syro-Mesopotamia, Judea mu Cappadocia, Pontu mu Asia, nunu kevor mie. Krüta mie mu Arab mie, bete utho udie nunu ukepenyofe Mhakechüko dierene bade. Bete kemetadi, deri Kekhriesanuo Kechakechü. Ugo zu kesase uchufe bale isida. Che nipuzanu kaseduodi sekevorgo kenguledo chedo Dikon gobu Liezietsu sita.
kingu keligo sedi nipu thejele dowe. Kekhriesanuo nipu theja pette nkinu for ya keshala hego ke theshe penzi yawe. No chapi hego ketze ha huyo sedi mpinu la for yawe. No hago sedi nkedile to chape shakele tsuche. Chedo njapu tsekese kolari ke theshe penzi yawe. No chapi uko japu mhogi te tsekele tsuche di Kekhriesanuo ki hameshemelo yawe. Amen. Kepesi ketsati no vizovotio ke hunu ke tubu seledo siro bobu shirdi tezunu missionaries koketuko lanu ha mezaketsati uri seledo. Jesu Krista ukela ke liozano kinisedi pete ke lushewe. Uke hu tenyu mi ko tonunu uko mi kere pengu je vo Mizoram nu ke pele mi ko zedi japutsje uko sodu mu ke nyunye rever vchlase kiti ke nuvoda do ke pele mi ko bu uko reve mu japu ko la chabaji ke tse pesisia. Ke chanu rakra ke shiki midi uke zemie mi kenye eno ke disetio Liezietsu mu eli zeni sanyo chelie unye tie ots nu ke practically ke hu tie ke bas sedi putiki chimu ke dima of Baptist Church nu ke hu doje ke hu hanu Dr. Rukovile such a pastor jesenizo sekose Dikon mu ke pathau afele ukuri ke japunu ke pekro doje ke chanu ukovara krabaje Vorkeze za Kechakechü tiunu khadu kere kenye Kephrü kasedi result pesi keseke medi uko ke thejepie nipu tsutuoje hanu khadu kere mu kere kenye Kephrü kasedi khekeli pete kiesya mu uke hutsepra matom hatsa ke hupunuri khelidi ke thejepie nipu tsusin ke bami river kere ke thejepie nipu tsje ke se utsepra pete kiesya Kechati keba pingu. Ke hu pede tsper tsekevor no kekhrieko nudi tie ipu generalite tie keba kinyeki pu ze ke koketse ke hu do lieto no kezaki do Belho associate pastor kechanu kikru var krasabaje vor keze ipu jad nye de pemvedi Kapatau Viphretuonuo ke shije krede ki hu ke seu nipu die se ke zasatio ke pelemi gobu ke chatsebadi ke refor nipu ke reshunu te jangu preje ke se utsepepete ke shewe Dikon nisakozo krumo Dikon tepfusen Sorhie mu eno kolye ke hyo ukoju Yirhema Baptist ke hu tepfuko kloto razunu zapunu ke pekroje ke chanu uko varakrabaje Zulu Kephrü nie dozi tsili di nipu japu tsusudio di nie pepikeli mebu ke huki puri lietomiko mu Dikon goze ke facility ke se ke pesila shia ke chati konu kise ke chaki huti konu mu jaz ke chaki huti konu vordi lietomiko ze ke facility ke se di ke pesi shia ke pesi ke shiki midi u zepr Kenye missionary nu parkelie Eli Kekhriesanuo lina pufuoza zevizolie lina pufoza keni lina po Trinity Theological College Dimapur nu MTH chile Eli Shürhovinuo keje pufuoza Jesefotu keje pufoza menguze keje po MA English anu po pomhato chile oke huzanu ke nisedi nye mu nye ke kru pesisiawe uko chadi jakenye nye uko ke hu mission lie tezunu khodato ke pelemi gobu reve holari chabache ke se ke pesisia nye pejeri hagi kholi di uko Dr. Rukovile such a pastor bu Kechakechü selido
uko Dikon, Dikonus, Shiro, pastors, Niko, Keze Korli di, uko Keze di, Kechatsu due. Siri Paul mu Barnaba unye Diekepu Tefuko sadi he uke penyofu diupie nyekoki pumori puri morsho Siri nyekosu melie ke gewadi nyetuo nyechpie ke chache ke ri ngulye smo ke tala heche juda ke mogoki votaje ke krilamone nyepu we hebu silinuya dishe a mbu juda ke mokola ke jepo chtuo di ke la krilete sidi mbu ki jevala ke tsori mie ke la le ke tula sisa ugo ke zedi ke nur hebadi ugo pastors Dikon kubu ke ze ke chatsili to digi gaba ke krie ke masanye po apu Jehova mpejimun za tsewe nyepu no tie ke hiro ke nyebu nke dil yeto tsepe zakete hato haunu Pfhe sidi tu sheli ke vi o ke se do je ke le lampe jowe Paul mu Barnaba unye tefu ko sadi nyepu unye ke petu shirke tiki japu ke tskem he unyepu tie nyepu lietonu patodi unye ke sekelie tie o ke penyofu unye kekelie unyepu ki zvala ke tso Yesu Christa ke diulanu ke jepu tsodi unye ke se do je ke le hasedi Japu ke vitsovoli ke vino ke Krüta zakasuche. No tie nyepu no nyepu ke hubu vodi nyepu temye koki dili ke vizasunu di pukeshe. Pfhe hahasi hato hauru Khedi dosheli ke vi unye pe pikeli lampe jiwe no zapi unye ke lugi tsusuche unye pe pikeli ke lumhogi hasim halle kasuche ke pelle ke tepu ke ninu netaza kasuche onye pung kinu ke vor nom hasiker krkapi unyetse ke tepu kapi unyetse di unye pichapie ke dekese o vote zunu nyepu Jesu Christos sili ke moko zen ke dinu vorli ke vi onye no ke krom hasi kapi unyetse je ndon la ke vi kapi unye ke lugi unye renye tsese je unye tu ke panu Tejap di pakete dia nu puke sekem he yepu to keller nurin tejap fakete o meu dia nu dia ke parko o yepu hapu ni cheke sorhokete tem yete sepie Jesu Christa ke dinu chekete no yepu tejam hapro kapi unye ke lugi tje ke ke mesan yepu apu Jehova no yepu nyu ko to pasoliro masiker krunguli to ke puke sekem he tie yepu to Kesetia haunu non kinu ke vor nyepu pasim halle ke krkapi unye ke lugiche ke pelem hapruri kapi unye ke lugiche ke tepu kapi unye ke lugiche di unye bunu nyepu zapu ke vichedi tieteme ke krabu unye ke luginu Jesu Christa zakili ke vi Jesu Christa zasili ke vi non ke kroke ko ke tepu kapi unye tje zape unye ke krunu tje unye unye shiza jiribushiri tie ke Tanu ke koyadi unyeli to haunu ke koyabali ke vi ke krom hasi ke kotazari kasuche sutuin ke hubushiri tie unye to pa ke sha haunu nyepu tie hatsa unyela nyepu ke chatsabali ke vi no ke krom hasi ke peleri kapie ke hutsa sasa ke yetsuche anyepu ke hu ke tejipien tu yawe no nyepu tie ma prokaza kapien ke hu ke tlam pe jewe no temye missionary pe sepien ke hu ke tlam pe jewe nzabu Kerüsuo tsiliche unye ke lu unye lieto unye tu vogetu ko petesen jenum pelesedi Jesu hirakeli uzana apu Jehovanki yemejemelo muchayawe amen.
Sapu Tsalipo, Tefugo Krotho, Music Committee go ki Renalido. Bazhakese me chedo
Henoli Sorhie Associate Pastor bu nipu desevor ke zalido mo che putiu kabe putsia. Jesu Christa uko peter hakilio zanu kinise pete ke luse yawe chedo peti ke jahono nipu zaputsli ke vi ti haungu ke la ke penyo fe teje tawe ke penyo fe po ke mesaru fu pie uko tsepe ko se to di pu ke se mu uko zeke to bu uko mi pu po ke tsepe ko se di nipu bu uko ginu za ye tseke le tse tiena chedo Pentekost ja hau pe medi nipu diese ke zasana judamie la teni seba ya ke za ukongulie teni se hako Kerüu liro chike voni Passover feast hau Kerüu chike voni ni ya ke za puchao liro uke penyo fe judamie ko Egypt mi Liezietsu to ke tsunu uko se praze parkese te konyo jebie uki kanu dakelimie vekelimie sukobu uke lalie ke tsa muke moko uki krunu ke shevordi Keretsü ke tsa ti honu uke penyo fe uko ke la ke sla uko cheke voni ni ya ke tsa uko Kethodie nungulie Jesu Christabu Jike voni Passover lamb mutsdi vor uko pusu tsdi shesa bubu ke shepenelie di rila shekelie nunu jike voni how fulfill tsuketa tsti kesa mati Mepfhüo soru kere tenye nunu sera mudile ke vi lesa ke krigonuri uko provoro ngulitwa tenye ke nyuliro ja hepengu jike voni she ja hepengu ni ya keza Zadu doni Feast of Weeks mori lieni Harvest Feast tu niasi muteni hauni ke ttiu no judami ko uke penyo fe jabie uko jem ha thogo gi sedi uko bu uko liye ngukilie Kerüu sevori nipu zaputsia ke tsungulie uko liye fe ke ngukilie kola uke penyo fe teje sidi teni hauni yasi Pentekost ja Greek mediano cheke voni how akejo zadu doni how Greek mediano uko Pentekost idiseya mu Pentekost ni how tiuno kemesaru fu vor keza kemesaru fu vor di poshiji ko poke dakelie ko gichu kelie how nunu how fulfill tsile keza mu hatiuno Kepelemie ke krasapi uko bakilie uko kinyo ke puvoro sukori ke pu pedela sedo uko bakilie kepele ke safebie uko sakilie how fulfill tsile ke zadu doni how fulfill tsike Pentekost janye tsekelie ngulie seshe teni seoliro pruni Feast of Tabernacle mu tabernacle ti haunuli ro uko liye zadu doni unuro uko liye ko sevordi nipu Thejasenuo Kire ko sevordi mu pruni ti haunuli ro uko liye ko fzile da thella ko fkingule da sidi uko hauni ya ke Zakaria Kere soru nungulie mu hamhedi uko liye ko larbi modi uke penyo fe uko giti vi kese uko bunun hatsanu to ketsunu uko kruhi kese Egypt median jenunu uko zepar kese uko hakola nipu Thejasenuo kese uke penyo fe tse kese haungulie mu pu kese how fulfill tsmolyo Kekhriesanuo how tiu nuliro fulfill tsketo tiu liro uke penyo fe punyobu Jesu Christabu vakinyu vor ketsunu vordi pu pelle ke bago kepele mi ko fucking nguledi zevo ke chache bada ke to tiunu how fulfill to ke cha sidi teni seje thupi badi ngulia ke tholese ke saunu uko ke mesaru fu je ke puketam hoje ke mesaru fu mori ro fu po ke tholese ke weunu todi ke pele mi khrutu ke cha how Richa ke zenu ke pusena ibri medienu rua ke cha utese uke ha
mori ropfe mori tikrie geze bread u keha mori u ropfe spirit mu tikrie win geze tase hanunu translate ya geze pu mu katolese kewe no mohovo geze ropfe bodze pu geze mori rua geze diu ler geze ki pocha sen nu se ler ya geze katolese kewe no ngulie mu rua geze ibrimi dienu va Kristedi hetenya Thekha Tsali basi mu Catholic kewe no Pentekost Catholic kewe no lesda Kire pengu konuri va het sera Thekha Tsali ba uko hanu no kenye ke pusna Kire ki to tenye Kire pengu no lero ruwa ke ze ho se ke zu lero ke ha pu ba ke zungulie uke ha tes pu ba ke zungulie the rewardi kiriki top wo kenyenu lero oke penyofe pom ha togo tsike sem hodze creation dum hodze tiwe met kizuwe Mepfhüo mum hapuri to mo getse pukese mo oke penyofe ropfwe zum hogotu ya zum hogitu ya getse how pukese ki oke penyofe ropfwe how spiritu ropfwe puba getse die how seke ba ngulie mu hauliro rua Elohim getse su sesi mu dia hause getsu liro uke penyofe ropfu tu getse pusa se she thaki ke krikropwa mu ngu ke liro Joshua ke lunuri mosa se she pubu Joshua bu judamye ko taze parketo tiu nuri ropfu vordi Joshua ken helie getse nyulhutze pra Mepfhüo tenye Keretsü sungulie mu hauri ke ha mori dikriu modadi ropfu puke ba ngulie chapi ko Keredie pengu sorunuri oke penyofe ropfu Samson givorlie puke kotse pe krasa sidi pubu losa po dukriwa getse uko tedze ngulie mu Ezra Nehemia tepfe keren ngusakilie Ezra uke penyofe kipudi noe nropfe kiviu bu uko petasutuo khasetse idi pue Israelites ko uko nipu diezemo keta uke penyofe diezemo keta ki Ezra uke penyofe ki nropfe kiviu khasedi uko petasuche ketse puke ba hongulie hakorebi ke mo thaki ke Kekhriesanuo to uke penyofe ropfe we Catholic Kesau no kewe no nuvo kesau ketso puti peteno uke penyofe ropfue po ke dakelie ko themie ko tsepe ko to ketsa ngulewe uke penyofe pomhar to ketsa bahuri punyo Jesu Christabu uko lashes to di uko ke puma ko lashes to di kidza hanu vor ketsa po purpose po baketsa po chapula po ketse kesa sulira po bu uko ke phumago uko phusutse doadi po ketsesa mo Jesu Christa ke lunu mo ketsa puri themie tsezo ketsela po la re ketsa ze kese deri po medola po cruise gift ketsa ngulie mo po cruise gift ketsa ki uke penyoferi po mo holikenze dadi re rida ketsa no kidi amo homoda rida ga idi puketse ukongulie deri temiela kunyo jesedi uko pusutsle genze ketaola Jesu Christa ketse kese bubu uko la shesedi rila shile di uko bu ketsache ke rimu ke kongulie ketse hangulewe Johan Kerüsuo kina Catholic ke prefer prese Johan Kerüsuo no kemesa ropfu vorketse kim hidoshi ketse puke ko pudzego tupie badingulie Jisue sumhodze puai pushiji go ze Keretsü ketseno pushiji go ki uko kemeje ketse rejection be uko melie ketse uko kepugo renem ketse tivordo ketse sedi uko tarho kesengulie deri uko bunu tepfulie morsho ketse Kekuo po bamodari kekuo po vordi uko tsepeko sadatu ketse uko Kekhriesanuo ketse pukese ngulie mo uko petse ketse je hako puke ba uko po pethakelie Stephen Ri mi bo dile ke view la ke chepie po pekriwa ketse ringusa
Sishe pushiji ke krikori ham hedi mi ke kra uko ke peleulanu mi bu upetse penne mu ke sheze ke segeza deri hakonuri uke penyofa ke kopi uko tsekesu uko zetu ke ta po prape ke zu tivor ke ta ngulewe Johan Kire die Kerüsuo Johan Kire die Kerüsuo Siro apu ki chadua mu po tu ke pelio ke kripo kasetua mu po ke tsache nye ko zetu zotua ke tsache u ko zetu zotua ke tsa tu ke pelio counselor u ke tsesutua ke tsa u ke jisue po shiji ko kipusa tu ke pelio hauliro Greek mediano parakletos ke tsa hanu pucha hanu nu vachapar Muhawe puchao liro one called alongside kezedi mi pozedi ke duoledi keze ke je duodi to ketza su chanu no se parshi dinyakinu odi unye ketza duoliro ukil mi kepie ukruhilia keza ujapulia keza kimhe keza puchasu no nuri translate seba ketza ngulie deri katholese je vachaya keza mi pukeza Diepuri vodi tuke peluo counselor house ke kekeza puchao se part tu kesa diepuri vo suze ke medzele mole kezeri tupie badi prakeza tsewe putiu Jesu Christabu pupuo pukeze kesa hato tsitsi kito tiu vor kiliki pue pushiji kozedi uko kipesoginu kesekeza uko kepekro keza tsa Mu pue putiu vor ke tsetiki po shiji kowe po zetu ke tsiki uko Mepfhüo tua deri uko po bamoda ke tua su puti penyo vor ke tsiki uke penyo fe Jesu Christa uko nunu uko dodzu tu keta uko prepare tu keta sungulie Johan tute Kerüsuo kuso tenyeno ani siri ani koki ditho puzo tua Atuata ketze we Nikola ke vizo Kekhriesanuo na atuata moliro tu ke pelio niko ki volilho deri atuata liro apu ke tsepie niko ki situa ketze Jesu Christa kidza hanu vordi pom hatho ketze me ke krabo redi kelie me ke kratse pe vi kesa rofer ki tsare bi modi tsmo ki tsari me ke kratse keser ho ketze ngulia Uko leg ari legetse atu hau prabadi legetse oke penyo fa Jesu Christa bamo keta hau Nikola viko zo ketse hau pucha tu ke pelo vormo duoliro kim hedi viko da doshi ketse sule deri oke penyo fa mo Jesu unye har poto keta sulano poto keta we viko ketse su pusa mo hawe ketho ketse surisa puketse mulia Potuda moliro tuke pelu vorli genze geze oke penyo fe har tu geze po shetsenu tu po we po shiji mi ko po kekile mi ko rego chathadi po themi ko rego tu deri su tsomo ketala Jesu Christa geze Jesu Christa bo uko pusu tsidi sheke sengulia deri Christa vordi pomhato tseke washiri Oke penyo ve temye tatseshi temye release gezela temye kake gewa mo oko bu methoda mo deri counselor hu tuke pelu gezebie oko tselasa oko ke kruhiu tselasa geze ngulewe Krista thetiu nu Kristabu tudualira kim hedi poza putsaba doshi geze siketseri rakrabawe Jedo ugo YouTube kono Diekepu me Diekepu kori tsedi zapu tsebaya ketse ham heriba to mo kishi ketse sokori leba oke penyo fe pubo physically temonu ugo zetu jisubu ugo zetu mode deri ketsachi ugo zetu ketua pomhar ha ke vinu ke mesaru fu pie pupele ke lego tsekesa ngulewe Joel kinye Mepfhüo teta sera kinye kinha prakesa nungu kilie ke masaru fu vordo ke kongule to tenu tepfuri pitsen hichuri
ngo ke zam ha thot se do ke za mu ke me sa ro fu we pelle ke lie ko pelle le ke ta go pe te gi ha vor do ke za su ngulie Mhakechüko ko ke nye Kerüsuo Mepfhüo pitor we Joel Shezekesiu Dietu ke sa how God sedi how to la be ba ke za ngulie mo ke me sa ro fu vor ke za tigi ha ko ri tsi vor ke ta fulfill se ke za ngulie se she Johan zori po pu ke za a zenu no ni ko bu zulu fulie deri ke me sa ro fu vor ke zenu deri ni ko bu ke me sa ro fu no mi mu ke me sa ro fu no zulu fu do ke za look to te se kuso Kerüsuo uko petela procedure look to te se kuso Kerüsuo no ringulie look to te se kuso Kerüsuo no Sela Johan she uko ki azowe zenu no ni ko zulu kase ke jazo deri akija ko ke zemi pu ashe za vorje azowe pu piku pari Pelesienuo pozowe ke mesa ropfe mu minunu zulu ni ko zulu kase do o ke penyo fe ke ko pudi puri Jesu Christa vor ke zu je pudi pu ke mesa ropfu kase mo ke ko minunu zulu kase do ke za pu ke se ha ko tsi vorle Pentekost ja o ko kinak Kethodie Ketherü Keretsü no represa Pentekost ja kinha putsa pu ke se Pentekost we chike voni she zahe pengun he zahe pengu zadu do Thejasenuo no do ba Thejasenuo no ke huya ke za ke pekroya ke za tiu mu Thejasenuo ha no pushi ji gori vo ki bupu no uko ke pekroba ke za ngulia ke pekroba ke za ti ha no Pfhe ke merie tsedi tiginu Khedi hedi vor uko baketsu no chule keta uko ngusa uko Pfhe hau ngukile she mi temie me tiketse vordi kezavor uko gibakile ngulie Pentekost ja hau kidepuri pushiji kola uko ngoketse uko kipu bie bzawa de haiketse tipo vordo ketsa mo uko hanhe do ketsa ri lebal homeje deri puti vor ketsa haunu uko buke kungu kelie uko tsepe ko ketsa hawe pumare tormu uko la puti ke me ye thobo ketsa ngulewe vor ketsa Pfhe Dikre dim hedi ke me rietsedi vor ketsa ngu se she mi me tiketse vordi uko gibakelie hauli ro ke me sa ro fu vordi uko gibale ke ta su thasa ke zungulie me vor uko gibakelie hauli ro uko bunu ke kongu kelie bahuri diepuli ke vi zaputsele ke vi o ke penyo fe dile Jesu Christa je dile ke vi sedi zaputsele ke vi uko bu ke kongu le ke ta hau thasa Mhakechüko pu Thethanu deri ke mesa ropfe ni ko givor ke liki ni ko ke kongule to siche ni ko Jerusalem no Judea petenu Samaria no jiu ki zavala ke tsori ajapu mi tsele to uko petho ke samhatho tsile ke to la ke mesa ropfe ke ko bo shiji ko givor ke tsa hongulia se she poshiji go haidi vor ke mesa ropfu vor uko chufelie mu uko die ke kri ke tsenu phapu par ke ta kuso die nungulia hatiki cheke Pentekost ja hau ni ba ke tsa Thejasenuo hau no judamie tetseluki hakito ke tsokori pette vordi Jerusalem no ke pekrodi uko Thejasenuo hau ni ya ke tsepu mu kuso penguno Dikro seye petenu no nannu petsu to ketsa judami korivor luba ketsa pusa uko reve mietsa pilgrim tsedi lavor Jerusalem no uke penyo fe Thejasenuo di vorba temia hauko vordi haunu ba ketsa tigi ukori lerdi Jesu shiji ko zedi kibuno ba mo
deri ukori Mhakechüko shiketse ngulie uko Mhakechüko shiketse uko ukori uko ngoda ketse Pfhe hausi ki Krüta ki ngulie mu uko ngopida uko ngostor keta su tslie Kekhriesanuo na uko ngoketse Kekhriesanuo pucha Kekhriesanuo lero uko dienunu uko rami dienunu Mhaphu ke ba uko su si ketala idi pusa Diekepu ketse uko kuso tetandunu sukroko pergelero Diekepu ketse pupi ke ba suko nupu parketa tupi ba dingulie uko mi popo ketse Diekepu pre deri uko kemesaro fu vordi pusheji ko givor kileki uko Diekepu parke ba uko thu uko rami dienunu pucha go silie ba ketse uke penyo fe zeko ren bada ketse su pusa Korint me ko Kerüsuo Kire Diekepu hi dienuri Diekepu ketse pu pe ba dingulie Korint me ko Kerüsuo Kire Diekenyeno mi po Diekepu num hapuya keja temi kimona uke penyo fe ki puya mi pori diesoko tsasimo uko ro fenunu diesikemo ungo puke jala Korint me ko lesunu Diekepu puketsu mu vordi uko chedo text nu puke ba hanya Kekhriesanuo ba ketsungulie Haulir Korint me ko Kerüsuo nu pukesa hauliro oke penyo fe die mikropo tho pusa mu mi puri pucha shilemo uko donunu rofu nunu die hausi ke mo Kekhriesanuo me ko pucha shilemo ketsa pusa Deri Mhakechüko lesunu uko chedo ke puke ba nu lero uko vie native language uko diu nu sedi pusa muthimye ko pete puchao shile ketsa ke ko ker pusheji ko kivor ketsa uko bu japu mi tsudo di ba ketsa honu uko tsepe ko sada ketsa su mulia chedo dia hola ke seke baki Putike dzebwa tezunu nipu zapu tsiketse tiri kirize zekropwa rakraba mu bahuri vordi Diekepu ketsa haunu sunuri rakrakasabawe u sepratiki Hindi prayer Hindi tuya deri ula reketsela wesunu prashile mode pushile mode deri vodi tezunu voketsiki Pitsumi ko uko nagami su shileya deri hichumi ko uko nagami su siyamo mu uko Hindi pu di Keretsü tie haidi Keretsü ketsu lero uko Hindi pu ya mu bahuri tezunu missionary tseketsu ko hauze ke sepre volero Hindi pu morshoda ya ketsu suze kese mu ungo ketsu kunhejari putu ya mo ketsu Vodi tetsa hanu vokiliki Hindi nunu zaputse morsho ketsa bahurin hichuko Sunday school no vorya ketsa ko ki Hindi nunu zaputse morkesho tize keseya mo uke penyo fe ukrosadi ubunu Hindi nunu pudiesedi zaputse kelie tize kesevor mo atu hako kesebadi uke penyo fe po dilie ko po ketse kesse ko tsepe ko se ya ketsa mu po japutse to di petho kesse hanu Pua ukrosada ya ketsa sokori rakraba sidi tezunu missionary tselero Hindi nunu pojaputsa Hindi nunu ukoze Keretsü nipu diese kazaya ketsa uke penyo fe utsepe kose ya ketsa hakori rakrakasabawe hamhedi ukobu kekungu kilia hausedi zapu mietse ketsa ngulie Mhakechüko pengu Kerepunu uko kepu kese kimhedi pengu nunu Kerepu ki Diekepu ketsu nunu zapu tsilede uko bunu uke penyo fe Kekhriesanuo silie uke penyo fe zeko pukesjago renne ba ketsa tsilewe uko hai di hako renne chakrie uko vapet tofe ba ketsa uko bunu uko ngo ba ketsa tsidi po japu shijiko po shijiko Diekepu kese hakoren kiletse Mhakechüko kinye sera tenye no sera tepfukiri pitorwe kemesaro fu pugivor kilishe po temye petaketse zetu be badingulie mo po pitorwe petakesenu temye gobu radilenu ketse pitorshe ukoki
tenu ke dilie dinye ke hupori Jisu Krista zanunu zulufe prelitze nie ke puma go valido mu metko khakesa ke mesarup me hapro nie nguledo idipusa mu pua haidi temye kobu tenu ke dilie ke jo vakelia haupie u vietsle ke do pu ke saki mi ke kra rennelie rennedi unni ke lie ko zulufle musen he mi nie semesepie u ko salie ke za Mhakechüko kinye sera tenye no sera Pfhe haki provolio ronguledo oke penyo fa ke ko pie u ko tswade sidi u ko bu renne ke lie unni ke lie ko redile di pie u ko sa ke lie u ko kepe lemie ko kepe kro ke ba monu u ko sa ke lie ngulewe Mhakechüko kinye mu Keretsü Micropo ungodi hunyu hoki how kikidi hileta ga siba micropo rocket Kekhriesanuo uko se jukrieba ketsa jukridi uchufa bale idipu ke sangulia oke penyofa ke kongulia deri micropo pelelie micropo ula ke Kekhriesanuo ketsa haunuri ngulewe kideburi temia tatsi ketsa haunuri tas ketsangulia ke kungulie ukom hodzikinu mha ungom ha tho tsike tsgo petengusuzo there is zori ukwa chiri ke nudo ba ketsa uko pelele mo ba ketsa microbo hatiu nurito ketsa ngulalewe ke mesa rofu vorkelie pom ha tho pobunu pom ha tho tsudo ketsa uke penyofe popetho ketsa ha tho ko uko kizedi ke zatono ke pulasana o habie o convict sebie o bono ke pumau silia ketsa ke mesa rofem hatho johan Kerüsuo tenye mu tethanungulia pue o Kekhriesanuo di pukesa mo o bono o ke pumau silia do ketsa mi pu ke Krüta ketsa a ke puma mile idi silia modaya ketsa sunu o Kekhriesanuo o hasadi o convict sebie o bu su zao silia do ketsa pusa Bahoriche dokin hichu goze ke pekrodi zulu ke Pfhe uko dodzeje no ke puma me puo ketsa no siba mo ketsa su uko ketso ketsa su pe ki riutsa uko su siba liro ke puma me puo ketsa la ke jova ke lie mu ke la ke lie se mor shoda ketsa su ko sedi uko ze Keretsü mu ke pekrobawe ke mesa rofu uretsa u convict sa modualiro Report of Viphretuonuo ke puma me poda ketsa ke puma no tuadele ketseri silia moda keto temia tatse suba deri ke mesaru fu vor ke leki ununu uratse ya ketsa u convict sepie ubu ke Kekhriesanuo silia sidi tenur disa morsho keta tenur redile morsho ketsa ho u ratse ya ketsa ngulia tenur di ketsa ho True repentance ke tohau o kivorle mo ketseri dize ke sedaya ke Kekhriesanuo silede tsla shoda ke tsu silede deri ke jova ke lia hongulia ta ke tski zedi ununu we redilede ke tsu silabazo shiri ke pumaunu lavoda ke tsa redi ke tole mo ke ta tirize ke seya deri ke mesa rofu uratsidi ununu uratsidi ubunu ke thosile morsho ketsa puti petenu uratse baya ketsa ukomi pupo ketsa how metapre mu metabaya mu hauliro ke mesa rofu haba ketsa u convict seba ketsa sungulia ke mesa rofu habie ubu ke thosile ya ketsa kuso sorunu pelem ke ba hauri ke puma kuso tepfuno akejo Pelem ke ba hauri ke puma pura ketsa sungusa Jisu Krista pelemo ketsa ke puma mi pura ketsa wesu pelele mo ba ketsa hauri ke puma ketsa ngulia deri ke mesa rofu we habie ubu ke thosile do ketsa thupie ba dingulia Siri ke tho rofu vor ke leki putho ni ko chathabie ke tho ketsa khenu sile do Pue putuo po ke lenu hapu mona pue rene ke leko pie putuo zela mu pue teshiem hat savor ke toko pu pie ni kiso to
ke mesa rofu vorli ke ta she ke thonu ucha thasada ke to obono putu ke tsa kiu vishi ke tsa su silia da ke to ri thu pe ba dingulia Timothy ke new die se no thetha pete promoda do Timothy ke new die se nuringo ke lia Kekhriesanuo puti pu vorje ke pele die putu ke tsali meta ke to deri unye ke me sola ukoe uthuo ukru ke tse ke pethamye fe ke nguli to sidi ke tho rene ke lio mon reri se ke tho ke mo je chavoda to idi pusa puti pu vor ke to haidi vor to ke tse ke tho mo da di uthuo ukru nu rene le ta ke to sidi su pele da ke to tipo vor to ke tse Timothy le su nu ngulie deri ke mesa ro fu we obunu putu ke tsu uretsebie ubu putu ke tsu mu ke kru ke tsu ri si ke krile ke to ke kopie u ko tsu to ke tse ngulie we ke mesa ro fu we u ko habie u ke penyo fe ke me thonu sile ke ta pue u ko bu ke la ke lie ho pie u ko vie tsile ke ta ke la ke lie pie u vie tsile ke ta ke gi ke mesa ro fu we bum ha tho tsu to ke ta su ngulie Korint mi ko ke niu pengu me fe punuri o ke phuma lan ulano ke phuma si moto ke tsu tsipie ke phuma tsuwa sidi ubu poginu o ke penyo fe ke me thonu u ya nilie pobo u ko la she se ke tsu ginu u ko bu u ko ya nilie da ke tsa mo ke me tho ha ke la ke liu pie u tsu ke se u ke penyo fe ke me thonu vor ke lie ngusa se she cha ke kriu li ro ke tso ke to tipo vor to ke tse ke thole sunu ngulie po pele ke le mi ko ke chachi ke ringule to deri ke mo ko ke chachi pe job ye ba wa ke ta pe jo ke tse judgment su nuri u ko bu pele ke le la me tho ke le su ngulie ro mi ko kere die kere ke nyenu sala o ke hupuri o ke pe nyo fem ho zunu u tho urali tha press to ke tse pusa Oke jo valet keta pue su va tisewa keta la okobu ketso ketsu nuri mi thole keta ngulewe Jesu Christa okola she kesu ginu pue ketsache pejo keto penalty okobu pejo ketsa ke puma lando mi je no voto ke ba ketsache pejo ketsu no voto ke ba honu nuri okoke lale keta su ngulia Satanwe ke shorop furi purhye tsetua Kidza honu ke me thomye ko ke chile to di purhye tsetua deri o ke penyo fa punyo Jesu Christa ginu ke mesa rop fu khakesa ke kosu lano Satan ri penle da ke tsa mu po pelle ke liye pettebu ho Satan die nu ta parle ke tsa o ko bu usaprale ke tsa ngulia ke mesa rofu uko chatha se ya geza uko chatha pe ke thonu se geza romi ko thetha kere dienu ke krila mona uke penyo fe rofu bu usata ze ke to ke usata ze ke to ke suko uke penyo fe nyonyo ta za uko mi pupo ke tsebu ke mesa rofu tie uko retse to ke zela uko bu punyonyo tsedi ke mi thomye tselewe ke mesa rofu vor ke tsa Johan tu te kere die kusome fe sorunu deri tu ke pelio ke mesa rofu po azanunu ke tse seke to tuam hapete pe nye petale to mu anye kipu ke se pete ni bur krale to pushe ji ko kipu ke se dia ha theory uko kipu bawe uko petha ke se uko la vidi Kethodie no uko kipu ke se hako uko bu pete rakralie mutsa zekitola uko Kekhriesanuo ke mesa rofu ke ko ngukilemie ke luno hai ke tsa ngulewe ke mesa rofu ke tsache uzeto do di pukese tie ke tolesu no uko retsedo Timothy ke nyu se ke resoru no ke retenye no ke Kethodie
pete u ke penyo fakino hapra parzo ke za musu we temye ke petala mi ta hitar ho ke tu mi tse ke mez ke tu ju mi ke tsepie mi ke tsepie ke thota sele ke tu lazo sidi u ke penyo fa temye tse ke tu ke hupori tsepe vibie phatho ke vi ke go tsele ya idi pusa tie ke mesa rofu u ko zetu ke za u ko cha tha tu ke za u ko sile ke vi toposa ni pu dio dewe how nu u ko tsepe ri mu u ko cha tha tu ke ta u ko ngulewe se she cha ki nyo le ro ke cha ke tsunu ro me ko theta me fa suru me fa tenye no ringu ke le su tu rofu u tha tsunu Utatsu kono ukruhisiya ke krilamona we chale mor ke shori chale sike mola deri rofu tho themie die no pule kel honunu ula mehi mello baya ke rofu we uko themie thatsu ke cha che uze to ke cha puke sa hawe tie uko ke lhunu ke chatsu ke nuri themie thatsu si ke la rofu bu uratsdi we ni pu ki umeje mello mor sho ke kori se ucha thadu ke cha ngulewe ja se uliro ke pelemie ke zepe ke pe kro ke cha fellowship ke mesa rofe Pentekost jan hevor ke nuri Pfhe ke le kwa ke zevodi ke ze ke pekroba u kwa u ke penyo fe thejie ba ke za ke zedi fellowship tse ke ba diunu u ke penyo fe ro ke mesa ro fu ke tse ke sangulia ke mesa ro fu vor ke za tie ke pelemie ke zedi ke hu tse krodi tse di ke pekroba ke za hanu ke mesa ro fu we pom ha tho tse se ya ke za mu po theja ba ke za hanu ngulia ro fu we krodi ke pekroba ke tsunu jasya ke tsa mo hunye ho tse pe ko ke lie hunye ho tse ke thepu ke le ginu fellowship how ke punni ke tsa mo haginu po japu tse ya ke tsari ngulewe witnessing cha diulero cha seulero witness ake cha diulero witnessing zapu ke tsa how we ke mesa rofa pom hatho ke jatho we Pue shiji ko givor ke tsiri ke kopie u ko tse ke sa u ko bunu kidze vala ke tso Samaria Judiano kidze vala ke tso vodi ni pu zapu mi tsetu ke tsela ke kopie u ko tse ke sa mulia u ko che dori putti soja haim hi ke tse pono missionary ke sa ke tse theja chakilia ki depuri unni mu ti soza vazishi ke tse lebawe ni pu ke mesa ro fu kha ke sa haule ro ke ko pie po la tu ke se mi gi se tu ke tsa ke ko ke re krngule di ko bu japu tse tu ke tsa su ngule mo ke pe nyo fe ham he di po japu tse ya ke jami gi ke ko tu ke tsa mo ke ko se di po japu tse vor ke tsa ngule we po japu tse ke tsa ha no ko kristano zulu fele di ke pele no tu ke ta pete tsa mi petegi sa mu hawe u ko tsepe ko si to da ke tsa u ko rakrasake ni pu diepu ke tsa u ke kripori u ni pu ula tsake sa pie ni pu simo ke tsa mi pu ki pu ke tori reseda ya ke tsa u ginu parle moda ya ke tsa tize ke se ya Deri ke mesa rofu ke chatsilie ni pu ki ke kro chatsilie ro ke mesa rofu to habie ubunu po za putsilie da ya ke tsa tirize ke se prevowe rofu uratsese ya rofu usedo de rofu u hado ke ta methaya deri ke puma ke lu no we do da ya ke tsa tirize ke se ya we deri kinha uko ke pu ke le ke mhedi Rofu uze toda liro uratse toda ya ke tsa hawe u habie ubunu raddi ke le ke lu tenu ke di ke le ke lu nu lu toda ya mu rofu uratse ke ba we la ki po how ignore tse toda ya ren le moda ya si le moda ya mu we how nu ke mi cheba ke tseri rakrase ke how uratse to ke ba no we su rakrale mo ren le mo toda liro ke nyoza po fesi mo ta ya ke tsa Pfhe mo mimie voda ke tsiri ze ke se yawe uko ke mesa rofu diezenul hu ke tsa pu mesa sala uko buri mesa ke tsa su
mesa morsho keza mu uko bu mesa keza menguya dili ke view za keza no Thepfhu ke tu la ke mesa rofu uko tsepe ko se tu ba ke mesa ke lunu lu ke tu la ke mesa rofu bi uko tsewa de uko bu ke kungule ke tu la mu petem hori ke peleno Krista ke ko sedi poja pumie tseto keza pulevi pumolevi deri uke lu haubu thaki ke lunu lu to keza ke penyo fe medo mu hawe ke mesa rofu to uko tsepe ko sata to keza budien ngulewe ke chache ke ri haupi u vietsle keta ke chache ke ri hau lanu uko thie poja pumie tseto keta Pentekost jan he po shiji ko gi tseke tsa hau ni pu we uko gi tsaba ke tsa rakra ke sasanda ke merietsdi Pfhe ke merietse ke tsa mori shi ke tsa nu vor uko su experience mo living here there ke mesaro fo we tenu nu peshi khodi nomu arets to ke tsa hau we uko renne ke tsa hauri uko lati zo ke tsa uko rakra ke sasake Purhi ke kri ke tsa nu nomu a experience levi ze ke seba levi Deri puto purhi ke kri prezo shiri ke mesaro fu uko retse to keta mu usse to keta hawe puteja ke zatto keta mu uko bu tepfudi ke pelle ke lu hanu vole ke vi ke kungule da ke to su pelle jiswe pushiji go ke pets pen rize ke seto keta mie uko melie ke tiri vorto keta pudi hako ke mesaro fu uko tsepe kole ke to jepusa uko ri je nipu pele ketsa porosho ketsa uko ke peleola uko bu maponuri ke meje mo deri putipo ke meje ke to tiri vorto mo kishi deri sukovor ketsa no zo shiri ke penyo fa pu ke ko pu ke mesaro fu bu uko tsepe ko le da ke to ke ko ke rakrangu le da ke to po dieno prakesa uko hobie uko vietse pre ke lietse ke Telano Johan Kerüsuo Mepfhüo Kire kenyemu Keretsü vapusa persona Acheri Mhakechüko ki pukito balua deri nye koche sokop Kekhriesanuo Siri Kethodie rofu vorkileki putho nye kocha tapie ketho ketse kenuseleto pue putho puokele no hapumona pue rene kile kopie puto zela mu puai thishem hatse vorke to ko pupie ni ko kieso to uke penyo fa ke kobu ko pete ke luno zayetselie sidi thie ke pelemie tsele ke takhe ke mesaro fu uratse to ke tsa ke ko sidi poja pumie tsedi hunyi ho tsepe ni hunyi ho tseke te fudi kristavor ke moche poza pumie tseto ke le mie tsepre tena ni pu dikola ni pu pejewe Mechü Tsali botse nipu tselalenwe Tsali ku hitatha pengu Tsali ku hitatha pengu Tsali Krüta nipu shop Belho
Nipu Kerüsuo, ni Mepfhüo, ni Bazhakese pete peshiwe. Uko pete Rashobu, nipu Mhakechüko, Liezietsu mu nipu Liezietsu kiletse tiene. Jedo, bo Kerüsuo ki Kechakechü enoli rele mu enoli Viphretuonuo. Talano pete kezedi Mechhüko Tsali dowe. Jedo nipu Urutskese sedi nipu ki umejemelolie. Siro ugo kepesi kesemhi mo kechanu kevar krakethekim hidi ugo Dikon Belho Kekhrü lari kezedi kechatselido. Kekhriesanuo Jehovah suppose ye petsete rupete nviwe pavado Viphretuonuo higobu no tie nipu nkepelemela nipu nkemesarafu rubie higotskese disoja hore krala kelela Kethodie bentsewe anipu disonhien chathasidino higobu higokepele kelhu hauluya kejala peshiwe nrofubu anipu higotskethefu nrofubu higotsebekodu ya kejakola higokethodie bentsewe Kerüsuo no Uginono hegoze hegokruhi hegobu Pfhe sidi Pfhe kelhuhanu anipu hego chathake vitotdi hegokruhi hegozek vitotdi hegonotubello hegonotsepemduya keshakolam peshiwe apo babadohano Nkepelemi popo ketsubu hause hego kekotdi lapa keletseche zero babadohano hego anipu Kekhriesanuo shogeze hegon kityo Dikon Belho mo bukikula chayawe teno tuke Belho Thejabu go vietsegeletseche anipu sidithie anipu go Diekepu ugo bu toshiba Mhakechüko kereling geletseche neto Mhakechüko buket petenri no ngomeshidi bo cross bo Kekhriesanuo Kekhriesanuo Jehovah Suppose ye petsete rupete nviwe Bavadohano nipu non kepelemiko hachu hadde zelerdi higobu simuzidi nrashukilela Kethodie bentseya apo nothie nrofubu higozedudi tisonye higo chatha tisonye higo notubello tisonye higo ni Kenitse pekratu ya kejala mpeshiwe higo hizodi kekoketse higo tetsera japu metsalavoderu kemesarofe higo zetu ketobu higo tsepekwo mo higo buri po higo zetu getsledi tefudi la huse geletsechedi nyo Jesus Christa zanon ki higo mejemelomu chasiawe amen